أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. مسجد هاي tawaɓe yewtere men nden ɗo hannde programme men on hannde ko waweten yewtude ko fi feññingol ci'a e ha wawi yewtude wonde e mazhab maɓɓe wona gongajo mazhab on mazhab bonɗo ha wawa feeñade musidɓe ɓe fof heɗitiɓe e tawaɓe fof wonde ci'a na gongal e tawi haɓe wawi andude musidɓe men naatuɓe ci'a yagal ngal ha ɓe ruka ɓe anda wonde ko ɓe naati mum kon wona fewa ɓe naati mum fasi ɓe anda wonde ko ɓe naati mum ko wona pewal ko ɓeyi a kippewal ngal ka ahlu sunna wal jamaa o ini sabuna siya ɓen ɓe ala dalil e sellude mazhab maɓɓe o mazhabu selluɗo ko mazhabuji ɗi nayyi sabu ko yimɓe on salaf e halaf fof ko yimɓe ɓe fotti ɓe haldi wonde hene selli wona ɗiɗo fof fof haɗa sella kala on no rewirɗo Allah e mazhabu goo hara wona ɗiɗo nayyi fotta ɗino selli ɗin hara yo andu dina makko jaɓetake haray ko hoore tama kala woni ko woni ɗum noon ko ɗo awa haray ko enen minen ko minen sukaɓe sunniyankoɓe ɓen moɓodi ɗo men sappo e jeɗɗo nodditi sukaɓe musidɓe amen siyaɓe ha mi waɓe laaɓande reedu men andina ɓe wonde mazhab maɓɓe wonde e hakkille ƴetta ɗum ɗon haray koɓe yirtito ko ahlu sunna wal jamaa e fof mi wawa rewde laawol gotol dina gota kam hay ɗum moɓeni jama on ɗo haray si tawi woni kamɓe siyaɓe ɓe jogui sukajo yewtoma tere saki maɓɓe yewto haray on ti heɓato ga yewte haray ko ɗum nanɗon o noon siyaɓe wonɓe ɓawa ton. alhamdulillahi rabbil alamina min kadi aray ko onno makete ɗon onon oustaz ahmad diallo honto e kamen naɓe alhamdulillah haray menen ga kadi komin tato woni ko ari haray toujours koye ɓeydodir laaɓodiren no maake ɗon noon min kadi ko Mouhamadou Sharif Diallo mi wiyete ko seeɗi won kamin haray ɗella ala e makko mon on on noddi men laaɓalngol men no makirɗon noon no makirɗon noon mazhabu mumen naati e mum on dalil ala inchallah min weltani kam moƴƴa min torike Allah ko mbaraji ɗin par ce que goɗɗo si laaɓani musidɗo mum haray a waɗi ko moƴƴi haray Allah no foɗuma ko moƴƴi joni haray inchallah si tawi Oustaz Ahmadou Diallo menen men ala gandal Conakry ɗo min jangi seeɗa tigi tigi kam fulawaɗen jangi kono haray toujours seno woodi ko tañiniɗon meɗen yoolade e nder mum hatta maka noon men landoɗo soko men andi men jaabo menen kadi ara meɗen mbaɗi piiji ɗi men wawata landeyade o ɓay toujours ko gonga ɗaɓɓeten hay goto wakkiliɗo e jokkude fenande hara himo andi ko fenande ala ko sa tañini ko gonga ƴetta joni noon haray sino woodi toon ko tañiniɗon min yoolora e woni hatta maka noon men ko humpa ɗon ko landitoɗon men inchallah siko men andi men jaaboto komin wawa taw landade ɗo taw ko honɗum woni si'a taw ala noon ɗum mi landi ɗon taw ko honɗum woni si'a on jarama haray sukaɓe on nani landawol Oustaz Ahmadou Diallo laɓe ɓe landike en ko woni wiyete si'a enen ɗo noon hay goto min yahaade janggo e arti kono inchallah ɓe jaabo ko ɓeɓɓere ko anduɗen fi mum kon joni haray Oustaz komin faami kon ko wiyete si'a talluka yani almushaya'a ko wiyete kon yani almutaba'a ko wiyete si'a talluka ko jokkugol yani a si'a to ko wiyete ɗum humul atiba'u wal awani ko jokkoɓe ma ɗum walloɓe jomiraɓe loka en wi'i si yimɓe moɓodiri e hunde haray ɓen ɗon moɓodiri ɓe nden hunde wotere ɗon ko ɓen wiyete ko si'a ɓe wiyete siɓe woni jama ɓe inne si'a o ɗum woni dente ɓurana no gollitiri ɗin kalimaji fof ɓurana no gollitiri mana si'a o konnguɗi façon ji ɗiɗi manaji ɗiɗi mana ara noon o gollitiri si'a o o waɗimo firga mana si'a toon yani alfirgat nokku ko Allah daali e suratu Maryam ka aya 69 si tawiɗami faayi ko Allah daali summa lananzi'anna min kulli shi'atin ay ko woni ɗum ɗo min kulli firgatin e ko Allah daali walaqad arsalna min qablika fi shi'a'il awwalin ay ɗon kadi o inni fi firaqihim wa tawa'ifihim donc mana shi'a on ko firaq o gollitiri mana ɗiɗaɓon ko shi'a konngol wi ko shi'a ngol o gollitiri ngol al awan wal atba wal ansar
o gollitirgol woko walloɓe ma ɗum jokkuɓe nokku kaw daali fastagasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi e suratul qasas e kaw daali wa inna min shi'atihi la ibrahim e suratu safati ay capanɗe ɗiyarte tati ay inna min shi'ati nuhin la ibrahim liannahu kana min atba'i nuhin ala minhajihi wa sunnatihi fi tawhid wal adli e hare ka luga ko ɗum ɗo woni komin faami fi shi'a ka amma ka istilah oɗo shi'a hino andora hino fooli nde inde ɗo hino fooli e dow kala wiyaɗo no iwtiri ɓaawo seydina aliya karramallah wajahu e geɗalga makko ɓen ɓaawo feƴƴugol nelaɗon ɗum ɗon ɓen jokkuɓe seydina aliya noddirama nden inde noon ha nden ha ɓe hertorinde yani hatta sara lahum isman hasan hande kadi si goɗɗo innama toon ko shi'a haray o andama ko jokkuɗo seydina aliya e haray o gueɗike ɗon ustad hara min gueɗike ɗon haray e nder aqida mo ko ɓeydi hornoon e hino aqida siya on wonde qur'ana on ko ɗuytaɗo wonde kon tawai ko sanza est ce que ɗum no wawi wonde aqida julɗo kadi onon wawi tumde ɗum alhamdulillahi ustad minen min fiɓa e hakkille amen e ɓerɗe amen qur'ana no ɗuyti ala e aqida siya ɗum kadi min e nder komi ɗaɗɗata kon fi ɗuytagol qur'ana ma ɓeydagol ko ka defte ahlu sunna wal jamaa mi hawri mum kadi ka siha uje maɓɓe kadi no woni komi annitin kam ustad ka laawol shi'a to laawol shi'a ɓe mara deftere nde ɓe fottani ko nde sahihu sina qur'anul karim wano ahlu sunna wiri ni ɓe mari defte jeego sellude à 100% fenande ala e majji shi'a kan hino andi ɓe mari defte kelluɗe wano usulul kafi premier deftere maɓɓe hadise nden noon iɓe andi riwayaji no mayre ɗi wona gonga ɗi tawata ko ayɓe islam ƴettunono hukki nder ton fi kaningol laawol ngol kamɓe ɓe mara deftere wiyetene ndeɗo à 100% inde selli sina qur'anul karim ɗon mi andi naw joni noon ko ahlu sunna wal jamaa ɓe mari defte jeegode ɓe fottan ɗen noon ko sellude keni hay hunde ala toon ko woni fenade joni noon fi ko lanndi ɗon wondema qur'ana no ɗuyti ɗum noon ko aqida siha haɗa min mbiɗo wawi wiide on aqida ɗon ko aqida sunna tigi par ce que min koye deftere ahlu sunna sellude wiyetede sahih boukhari nden mi yii wondema qur'anare nden hino ɗuyti joni noon haray fof mo inchallah on jaɓiɓa e yewtay ha laaɓa woni e inchallahu haray en ɗaɓɓitay kadi ha yi en jama tawaɓe ɗo ɓen ɓe yiya haray ko ɗum woni nder toon jaabol amen ngol eteɗen mafi ɗum ɗon kadi fiya ɓe no wi wondema qur'ana o nde renndinaka ko tawini ali renndinire woni jippori noon bon mi yiɗo e deftere siya wiyete usulul kafi ɗum ko deftere toon nam haray noon ɗo landiti siko gonga ko gonga mi yita deftere toon haray noon miɗo landiti ko ɓen siyaɓe wol ɗon kon sino selli sella ɗum miɗo landiti ono tawi no sellima sella alhamdulillah ustad haray ngol konngol ɗon wondema ko seydna aliya karramallah wajihahu yuɓɓi qur'anare nden no nde jippori noon luttuɓe yuɓɓine nde fof ɓe timmitis kono nano ayeji ɗen ardi noon yuɓɓori ɗum ɗon ka yiwɗon kam sulul kafi ɗon ko gonga sellu ka hay onon defte ahlu sunna ɗen hiɓe wi ɗum so ndaari deftere ibnu kathir ka deftere makko wiyetede fadailul qur'an sengumayde no gay jettati o ndaari deftere allamatu suyuti deftere makko en nden wiyeten nden al ittigan jusugo agon sengo capanɗe joyi e jeetati o yiyay ɗon himo wi'i inna aliya bun abi talibin jama al qur'ana ala tartibi ma unzila wondema aliya bun abi talibi moɓidiriri qur'ana on arbidiriri mum no jippori no ngol ɗo konngol na konngol siya tum haray siya e sunna hino fotti e ngol ɗo inchallahu taala haray sino woodi kadi ko landitoto ɗon hatta landito ɗon ha wawen famodirde nanen kadi o wi'i men ɗo wonde bukari wi wondema qur'an on heno ɗuyti goɗɗum heno ɓeyda ɗon ka heno ɗuyta ndan min yano en sahil boukhari tawi no woodi ka inno e nder sahil boukhari haala holle men tawa ko yiyani kon kadi hoolakino toon min hoolakino toon alhamdulillah haray inchallahu taala ɓay sahil boukhari on ɗo haray ɓe jonnen numéro o mbeɗa minen kadi ɓer kala komin haalane ɗo no ka deftere mon e laɓɓita joni yiyanen hoore mo ɗon e laɓɓitama yiya inchallah haray wala ɗaftuɗon boukhari o ndaar ɗon ngaar ɗon ka boukhari juju njetataɓo on sengono gay e jeego a yii a ɓannude ɗo ko usagine hadis on no hadis on addi e fi kadi ko ɓurɗo wonde kooko on
sayyiduɓe ahlusunna wal jamaa woni ko filli par ce que ko sayyidna oumar bun al-khattab radiallahu anhu kanko filli yewtere nden ɗo hono boukhari no fonti yeeso men ɗo o wi wondema nela allah subahana wa taala neli nelaɗo mouhammadou nelirimo gonga joni naɓen ko nasu arabe nani ko ɗum ɓurta wallude an oumar bun al-khattab radiallahu anhu o wi inna allaha ba'asa mouhammadin bilhaq wa anzala alayhi alkitaba fa kana mimma unzila ayatu rajmi fa qara'naha wa akalnaha wa wa'aynaha فلذلك رجم رسول الله ورجمنا وصاد الحديث إلى أن قال إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم وهذا جماعة سواتر سبه بكي بأنه بفاملة وسيدنا مربون الخطر بن كفيل لك بخاري له وي وندما الله نلينا لا محمد نلي مو غون جيبني ماكو دفتره من تانو كو الله جيبين تون آية الرجم آية رجم مرضو دينو ببين سنة مرمات من جنبنا آية من فهمه من مهدتي مكاد كسبرون لا دون ودي الرجم من كلمة الرجم باون لا دون وي مدن وونو كدي جنبو دفا قرآن تون آية تون آية وي قل لا تركبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن تركبوا عن آبائكم يونو أورو آية تون بوين إني يالمو كنت القرآن تون jonno harabe do maki mo hummo jangude mo tono nelaado si tawi do on gongi haray landi to do wi burana on dunti bayo do aya mo be wi bukari fillani en do ala to te yi bukari juju ndetta bon sen do gay jego ka dambugal babu rajmal habliyu e ka def kitabul maharibin usadi wona o to kay muslimu yaltini ga kadi yewter wondema burana len aya jibum tonde gandu no sondo do dala mayde ko mo filli on hadisa ko muslim do on gadden darne muslim on sinami faali numéro makko kada tete muslim on don ko juju makko tatabo sengo temedele kitabu zakat wala adde don dare ko filli o do kadu sadi babu musa da sheri ko nela do yo yahu basara ba on la mato mo yahi worbe temata to ari ka woni do himra gol mo ben fu non tay ko hunji na gurani kanko Abu Musa al-Ashari o wi ko non ɓuri moƴƴude yimɓe Bakara ɗo ko ɗon ɓuri wawde janngude ɗo jannge ɓuranare ngay wota on néglige janngugol nde haa ɓerɗe jama on yoora kono ɓerɗe yimɓe aranɓe yoorirno kañum Abu Musa al-Ashari o wi menen men wowno janngude suratuji ka ɓurana suratu wol no goɗɗo toon mum hari meɗen nanni ɗinigol e sépara har ngo fotawa tawbatintude kono min yejjitino ngol kono noon miɗo andi goɗɗuningol suratu wol آية جدي من دستون لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وفي آية سن قال لي حيث بني آدم هدي آية دي جوبي ودا بين آية تمره سبنا هي وتاب ريد بني آدم سناليبي وفي آية نقول سورة فتاة نقول وتوبة كنا من يجي نقول دون دالا كبران. وفي بني جانا نقول سورة ولو نقول فتاة يسب حاجدين. والله قد وجمع يجتينه وقل لهم دي تنبؤي وهو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة حندنيني هو دوكوي فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة حندنا لا يندقون أنا رمين دو donc oɗo sabajo wi sura ko ngongo fotawa sabbahaji ɗi sabbilillahi fota gongole ɗin kono ngol kejjitinangol ngol ala nder ton ngol ɗa wiyenno fotawa tawba ngol kadi wi ala nder ton joni yedduɗo ɓayino bokki no muslimu ɗo mo kala ƴettu kay jegga ko sahih muslim jigi taka ko sengo temedele ka kitabu zakati e ka babu law anna li ibn adam wadiyani si dum tedi ustad deftere mo sellude ko kan ton no wi'e durrul mansur tafsirul lil ma'sur ko fi imam suyuti windide yumma aisha radiyallahu anha sonna nela do be maki ka tafsir suratul ahzab be maki mo fondo nelado hay suratul ahzab hingo yawno ayati meddi ko kon to sayna usman windi ci qur'an o waawani hettude den ayeji fu o waawi hettude non ngol ko fotta ɗon taw ɗo suratul ahzab ko maayi capanɗe jeɗɗi tati sen daari yewtere nden noon ko yumayi tamaki kon ka durul mansour li suyuti en taway hara suratol ngol no ɗumti aya temedere no gay jeɗɗi ɗiɗo wona konguɗi fiyani ɗiɗo ko ahlu sunna e imamu maɓɓe on ko wowi joni noon haray si tawi ɗon mari jabawol dalil kamɓe kadi koɓe wiiri ɗiɗo no ɗumti toon ɗum ɗon on woltake ko wigo siyano wiɓurano no ɗumti haray en ƴettay aya mo Allah wi la yajiri mannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu so goɗɗo mette ha tamɗa nunɗude siko an wuuri immi meɗen woni ko defte amen nane on maaki ɗum alaka bukari on o wolaki kono mi sikki joni bukari kontama on yii sikki on yii
se on yi'aali ɓiro ɗon on yi'aali se on yii ɓiro ɗon on yii bon hadisaji ɗin ka sahir muslim ka bouhari mi yii hadisaji ɗin min wataɗi yeddude samen ɗi ɗen defte ɗiɗi ko defte jaare celluɗe defte amen kono noon min anditin noon laawol ciyangol ko jangol e bonngol sabana ko abdoulaye poursala e abdoulaye moustapha yahudiyu on ko yahudaji ko on fuɗɗi laawol ciya bon ɗum ɗon noon ngol laawol ɗon noon ngol ala asili islam kono ma kono foti ngol laawol ɗon kanko al yahudaji sinkingol ɗon so tawi ɗum mari ko jaabal e ngol fiirum ɗon e lanndin ɗum noon kadi alhamdulillah rabbil alamin oustaz on jarama haray ngol konngol ko konngol lollungol e ɗengal ulama ahlu sunna wal jamaa wiide ko al yahudiyankejo wiyeteɗo abdoullah ibne saba moƴƴini laawol siyangol minen min wawi wiide on woluɓe ɗum ɓe fenede wona gonga maɓɓe few ngol konngol min muftara yaati aada e siya yani ko ayɓe siya woni ko keriyngol sinkini ɓe hoore siya si on ɗum abdoullah ibne saba mo ɓe woli fi mum jomiraɓe gande ɓuy ɗaɓɓitoɓe tariha ɗaɓɓiti fi makko ɓe ɗaɓɓitiɓe tefi ha halannoyode ɓe tawoyna neɗɗo woodaɗo ɓe tawi ko inde moƴƴinande e tugga yal yahudu ko liɓe hoore siya fiyo siya ñittine hara goɗɗo waɗatako e tariha wolɗo fi abdoullah ibne saba tariha e ɗuɗude acciɗo sincude wowgol fi abdoullah ibne saba ko tarih tabari on kankadi tariha makko en janɗude e nder filliɗen fof ko neɗɗo gooto o wowli toon wondema fillike fi abdoullah ibne saba on neɗɗo filliɗo ɗum no wiye sayfu bun oumar ko ndaare ko tariha tabari sayfu bun oumar filliɗo wondema abdoullah ibne saba ko moƴƴini siira ha tabari ƴetti haala on kan on wiyeteɗo sayfu bun oumar ulama uɓe ahlu sunna buy tummodiri ɓe jurnike ɓe ndaari ha ɓe abdoullah ɓe sayfu bun oumaru ko wolowo fenande nama haala mi ƴettete ɗon noon ɓe ulama uɓe ahlu sunna wal jamaa e no woodi kamen jogii inde maɓɓe fami anndi yewtere kala ko yewtete fi abdoullah ibne saba wolete ko ma dali ɗo ɗaɓɓite ulama ɓe sunna artiɓe wiide sayfu bun oumar on ko fenowo ko yaya bun moyin o ko hitande temeɗɗi e capantati tati hijiriya o feƴƴini gila o feƴƴini addi hikka heeɓi duuɓi wulure e temedere capanɗe jeenayi e jeetati o wi wondema sayfu dayiful hadis falaysa hayru min o ala moƴƴere komo lowɗo hadis ɗiɗaɓo on ko nasayi ko moƴƴinɗo sahiyu nasayi on noon ko hitande temed tati e tati hijiriya o maayi gila ɗum addi hikka heeɓi duuɓi wulure e temedere no gay jeetati kanko kadi nasayi o wi wondema sayfu bun oumar kadabum ko hewɗo fenande tataɓo on ko ibnu abi hatimi on ko feƴƴinɗo hitande temed tati no gay jeɗɗi hijiriya gila o feƴƴini heeɓi duuɓi wulure e temedere nayyi hikka o kankadi o wi wondema sayfu bun oumar masrukul hadis komo hadisa mum darɗe dow abou dawouda ɗon nayaɓo maɓɓe on kadi ko moƴƴini sahihu abou dawouda o wi kankadi o wi wondema sayfu bun oumar oɗo laysa bi shay'in wona o fus mana kadabum o wi ko aade jewɗo fenande e jowaɓon e wiɓe sayfu wolta gonga ko imamu hakimu moƴƴinɗo musdara ko ala sayiyay noon on ko hitande temeɗɗe nayyi e joyi hijiriya o feƴƴini gila ɗum addi hikka heɓi ɗum wunure no gay jeego on kankadi o wi wondema sayfu bun oumaru matrukul hadis komo hadise mum tatti dow jeega bo on ko ibnu hijiri ɗum sigalani ko moƴƴini sarhul bouhari o ko feƴƴinɗo hitande 852 hijiriya gila ɗum addi hikka heɓi duuɓi temeɗɗe joyi e capanɗe jeɗɗi e jeenayyi kanko kadi o konti ɓe haala mum ƴettatake ɗen ha o wiwi achabdu ɗum ko ɓuri piirude maɓɓe sayfu bun oumaru hare ko ɗum ɗo woni konngol jomiraɓe gande ɓen fi sayfu bun oumaru ko ɗum holli wiide ɓen abdoullah ibne saba kanko sinci siya wona gonga few haqiqa mum heɓaki ko inde moƴƴinande fii ko innire ñiɗɗi e siya ñiddine usaki haray ko ɗum ɗo woni komin ɗaɓɓiti e tariha ko jongande on fotti e ko jongande e fotti wondema haray ko sayfu bun oumar woni ko yaltini haala kam ɓe fof ɓe fotti ko fenowo joni noon ka fiyo yajanoyi on yewtere nden on ɗaɓɓite e deftere wiyetede abdoullah ibnu sabai ko moƴƴini nde e ko saydou murtada al askari ine heewi to ko naɓɓiɗo nde yeeyede inchallahu taala joni min nani ko wiɗon ko wonde wona abdoullah ibnu saba sinci siya mais noon tariha komi jangi tari kadi komi jangi kon fof wonde komi yi ton ko won ɗo woni ko sinci siya joni yiyatamen no holno siya fuɗɗori hono siya taki to hono mo fuɗɗitori alhamdulillah jama on nanima ko oustaz ahmad diallo ɓe maki haray koye jonni ɓe noon dalil joni kono siya fuɗɗori ɓay arayna abdoullah ibne saba sinci siya enen ko ɗum riwɗen e jomiraɓe gande ɓe ƴetten e defte mumɓe ɓe ɓe continuen ɗo ɓe fof ɓe fottani wona kanko kas iɗen mari dalil joni oustaz fuɗɗode siya nden tigi ko nelaɗo on mouhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko kanko woni
ko moƴƴini fondation at-tashayyu ko kanko woni ko waɗi kanko woni yani huwa al-mu'assisu ko kanko woni ko waɗi fondation o ko kanko woni ko tuti ɗum e wonkiji sahaba ɓen tawi ɓe wuuri ko kanko woni ko werli konngol shi'a e hoore jokkuɓe Sayyidina Ali ɓen ka sahabaɓe tedduɓe ko hertiniri ɗum sahaba ɓen ha hewtoye taabina en ha hewti en haqiqaji ɗon hiɗi windaɗi woni taarika e defte mo wono ahlu sunna wal jamaa hoolorade ine yewtinde e yewtere wondema ko nela ɗon tigi tigi woni fondateur jo fi ko wiyete at-tashayyu ko e haray usas ɗum ɗon ino woodi yewtere nden mo holli ko nela ɗon tigi tigi woni ko fuɗɗi ɗum ɗon joni o wiɗon noon ko nelaɗo won ko sinci siya adaneme ɗi ndelinji ɗitton ɗettame selluɗe ɗum e landi on kadi alhamdulillahi rabbil alamina landawol ngol woni landawol tiiɗugol addane men dalil ɗitton ka defte amen kadi awa mo en wiyon a wayte ko defte mon onon siya kono men jaaɓi e moƴƴere Allah o holla en e defte mon onon tigi ahlu sunna e hoolorɗon kadi hara kadi tafsiriji mon no tawa defteje mon e tarihaji inchallahu taala haray ala probléme e yo ustade haray ɗo premier dalil amen on taho minen min wawi wiide on premier mazhabu attaɗo moƴƴinede ka nder islam ko siya mbeɗa itti ɗum no hunduko jon mana tarihayankejo ahlu sunna wiyeteɗo abou hatimur razi mo mat deftere wiyetede nden azina deftere andande deftere jande ɓay ɗum e mbala kalisi en sodayno nde adden kono haray noon mbeɗe wawi jonde fi ɗaɓɓitoro o ɓay min yehi hakkade yeeyeteɗo min fontinde men daari min yii kanko abou hatimur razi ko jeeyaɗo ko ahlu sunna wal jamaa o wi inna awwala ismin li madhabin ظهر في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشيعة وكان هذا لقب 4 من الصحابة وهم أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين أبو حاتم الرازي قلت له أنك وي وندما premier inde mazhabu feeñugol ko nder islam e fewndo nelaɗo e gurdal nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko shi'a ɗum sabno haari nden inde wigol shi'a ko jammode sahabaɓe nayo hade ko noon ɓe noddite shi'a to aliyin ɗum ko abou zar el ghifari e salman al farisi e mikdade ammar bne yasir radiallahu anhu wano noon kadi ko ngol konngol ko wano nelaɗo noddiraynoɓen ɗo shi'a noon tawi allah kadi noddino konngol shi'a ngol e hoore annaba e mum ɓen e jokkuɓe annaba ɓen o wi nokkugo wayna min shi'atihi la ibrahim so tawno shi'a ko inde bonde Allah ƴettata de baka e jaatigi makko ibrahima mo wi'i yo nelaɗo iwtiro ɓawa mum ene julɓe fof e iwtiro ɓawa mum sabu na ko wiyete kon kufuru e nifaaɓu e fusuuɓu ɓayɗen ko inde bonɗe o ƴettade mo fawe inde e hoore annabajo kono ɓay shi'atu ko inde moƴƴere o baki ɗum e annabi ibrahima yiltike Allah daali e baki ɗum annabi moussa e ɗimmoɓe mum o inni wa hada min shi'atihi wa hada min aduwihi ay min ansarihi wa atibaihi e arayde ngadde usage deftere landiɗo men nden ko defte ahlu sunna wal jamaa wowlude wonde hollude wondema ko nelaɗo woni ko fondation o en fuɗɗoray al allamatu abdourahmani jalaluddini suyuti e feƴƴinɗo hitande 1990 hijriya ko tafsir makko wiyeteɗo addurul mansour fi tafsir bil masur ko tafsir suratul bayina filliɗo hadis on no wi abdoullah an jabir ibne abdoullah o wi wo in qala wi kunna inda annabi sallllahu alayhi wa alihi fa aqbala aliyun فقال صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة هذا جابر بن عبد الله وي وندما من جو إنه كان نلادو علي يؤري فيالي يؤري نلادو بحيني كالي نارا نلادو ما تبي وندري جو بيدو وانكيانتي هذا الشيعة بمندن وكمدون ملوكي بين كدرنغل وي كدون كسان الله جبني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية mun ko suyuti ha hin filde defal wotan de ndare ka durul mansur tafsir ma ko ngoni mo kan bi waynal de fayt laddemo ko sayyidina on ko filli o wi qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alam tasma qawla allah ta'ala innal ladina amanu wa amilu salatu lakum khayrul bariyya hum anta wa shi'atuka wa maw'idi wa maw'idukum al-khawda idha ja'at al-umam lil-hisab tud'auna ghurran muhajjalin ko yarnal ko allah dali wonde mabbe julbe golloɓe ko moƴƴi ko ɓen ɓuri moƴƴude e tagu ngu ko ɓen ko an e siyaɓe maɓe fodore mon e fodare an koka weyndu si moftaji ɗi ngaroyi onon on noddete kon sanneteɓe werne haray oɗo no tawa e wolde joni noon ɓay tan on raɓɓiɗi en jollay ɗum joni inde deftete en humpaɗo o dara go on e yewti ko durul mansour ka suyuti ɗi melde ko ibnu hijiri fi ko deftere makko sen tawa ɗum horiga imo firiri ni
wonde ma aliyum wa shi'atuhu humul faizun tammere nden ko aldan juudi hanafi ko deftere makko den ni yana bi wulma wadda ko ummu salamata sonnani la don filli nelaɗo maaki aliyum wa shi'atuhu humul faizun yawmal qiyamah nayoɓere nden ko sabulanji kitabu nurul absari jowaɓere nden ko ibnu sibbatil maliki ko deftere makko yetede fusudel muhimma jeegaɓere nden ko alhamwini achafayi deftere makko yetede fara ibnu sentine jeɗɗaɓere nden ko hatimul haskani alhanafi on hanafiyankejo ko deftere makko yetede sawaidu tanzili sappoɗe mana jeenayaɓere nden jettaɓere nden ko kanji safayi deftere makko nen kitabu kifayatu talib sango mayre temeɗɗi ɗe capannayyi nayyi jeenaɓere nden ko munajabulil hawarij min hanafi sappaɓere nden ko tarjamatul ali min tariha de masjid ali ibn asakir aduduɗiɗa ko sengo 442 sappo e gowaɓere nden ko mouhammadou bun jariri tabari findiga tafsir makko wani tafsir jari tabari on ko mo jujunoɓe sappoji ɗaɓere nden ko tadikiratul e alhawas li sebtil bonil zawjiyil hanafi sappo jataɓere nden ko tafsir fatuhul gadiru li sawkani sappo naɓere nden ko tafsir ruhul maani lil ulusi al baghdadi sappo jowaɓere nden ko ansabul asrafi lil baraji sappo jeegaɓere nden ko jawahirul gadayni li samhudiyul hanafiyu sappo jeɗɗaɓere nden ko tawdihu dalaili fi tasihil fadaili li samhudin al ahmadi sengo makko temdere joyi haray ɗiɗo ɗen wawi darto jamano ɗiɗo ni ɗiɗi ɓurni ɗuɗude ɗiɗi ɗo ɓurɗini ɗuɗude kono en darla wano ɗiɗo fof no fotti wondema aliyum wa shi'atuhu humul faizun fin ustad wurin wonaƴe yo e defte tun kadi naafi o aya ɗo tun kadi nelaɗo jewtiri wondema aliyum wa shi'atuhu humul faizun so daari deftere ahlusunna wal jamaa wiyetede hulliyatul awliyayi inde wiye tabagatul asfiyai lil hafiz abu naim huliyatul awliyai wa tabagatul asfiyai lil hafiz abu naim on no wiye ahmadu bun abdullah asfahani so inde hitande 430 hijriya himo yewti ka juɗu makko nayabo sengo temeɗɗe tati e nogaye e jeego o itti yewtere nden e wiyeteɗo achabiyu o itti saydna aliya nelaɗo maaki innaka wa shi'atuka fil janna an e siya e maɗo hiɗon ka janna so ndaari wona tarihul baghdadiyu lil katibil baghdadiyi ka juɗuɗiɗa ko sengo temdere capannayi jeego ɗon kadi ko sahabaji wiyeteɗo abi saïd al khudri filli o itte ummu salamata sonna nelaɗo radiallahu anha kañum ummu salamata ɓe maaki wo kanati laylati min rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi فأتت فاطمة عليه السلام ومعها علي عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وآله أنت وأصحابك في الجنة أنت وشيعتك في الجنة حريك سلمة صلى الله رضي الله عنها ماكي ويندك ولا جمة يندك يلا عند كأن يلا نلا كأن ثم فاطمة زارا وأري كان كوي سيدنا علي ونلا ماكي أن علي وندي ما بيه كوكال جنة ونطم أن إشياء ما بيه كوكال جنة ونطم so nda deftere sunna kadi wiyetede al haytami ko majjuma makko juɗuɗi jenayi ko sengo temdere capanɗe jeɗɗi nayyi on kadi hino yewti waɗa den yewtere so ndaari kangol ummadi fi sunanil agwali wal afwali winduɗo nonne muntagal hindi ko juɗu sappoji ɗaɓo sengo temedere on kadi no yewtinayi yewtere haray en wawi dartode wona ɗo ni inchallah ɗiɗo no timmani men dalil wondema ko nelaɗon tigi woni ko woni fondateur jo yani attashayyu wona ko ɓe wiyata konko abdoullah ibn sabay ɗum ɗon komin muftarayati ada usia joni men nani ɗi dallini jeeɗe ɗon ɗon joni noon ko honɗum woni aqida siya fi saydna aboubacar saydna oumar sana ousmane aqida mon e ɓeyɗo tata wala faw rachidun alhamdulillah aqida amen kadi fi saydna aboubacar siddiq wa oumar bin alkhatab wa ousmane bne affan radiallahu anhu minen komin gandi annahum min assahabati lkiram ka baqiyatu sahaba komin gandi koɓe sahabaɓe tedduɓe hono sahabaɓe luttuɓen noon wano sahaba wano bilali wano migdad wano ammar wa ko nande suguɓe ɗo fo koɓe sahaba comme wano ɓen ɗon min anda ko feƴƴi ɗon sina koɓe sahaba ko wano ɓen ɗon noon joni noon onon o irraki wonde lontugal ɓeɗo ngal o wi wonde kamɓe ɓe ƴattu lontugal ngal e joom maggal e saria wonde ko hano lontade ko sayna aliya fof hano lontade wonde naɓe hano lontade wonde ɓe tata ɓe ƴattu lontugal ngal sayna aliya delle mo wi ɗum kadi inchallahu on nani si aɓe on landama dalil fiɗum ɗo kadi oustad so yirtitike ka tarih en taway ko nelaɗon tigi tigi woni ko ardini saydna ali e yeeso fo yeeso sahaba fo wona yeeso saydna aboubacry tumma saydna omar ma saydna ousmane ko sahaba fo sen daari ka tarih ko jon tarih kay fotti ka ahlu sunna e ka chia wonde on taway hara ko haqiqa on yaɗɗuɗen ko nelaɗon woni ko ardini saydna ali e yeeso ɓeɗo wono woni noon ko kanko kadi ardi kanko atti silmude ala ittifaqi ulama e ahlu sunna wa chia wondema ko saydna ali atti silmude so daari ka mustadrak ala sayyid al hakim on ko sunna yankeji tedduɗo imo wi toon wondema saydna aliya nelaɗo on nela e tenen saydna aliya fuɗɗi julde talata so daari ka tarikul kula fawni suyuti imo sikkode wana noon dal defte sunna hewde ino filli
joni noon sayyidina ali ardagol makko ina sahaba fof ɗum fene ɗum wodi hay ka ɓuranol karim so daari ayatul wilaya o kala allah subhanahu wa ta'ala daali baɗa audu billahi min ashaitan irrajim bismillah rahmani rahim innama waliyukum llahu wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa rakiuna suratul maida aya capanɗe joyi e joyi so daari nde yewtere ɗon jomiraɗo tafsir en fof fotti ka sunna o ka siya o wondema on aya ɗo ko sayyidina ali yaw jippi sondo ko sayyidina ali ruƴƴeno ka julde nelaɗo goɗɗo ari taw hina toro hay goto korali mo sayyidina ali waɗanimo ni hondu ɗum mana ابن كثير ابن الأثر في جامع الأصول ابن السباك المالكي كفصول المهمة كجساس في أحكام القرآن كحاكم الحسكاني في سوائد التنزيل ونادي له دفت أهل السنة والجماعة يقول بفتوى عندما آية أنكو سيدنا لي ونكو جبنا يقول نوم أولو آية وتندني ولاية علي ولاية مكو إهورة صحابة نكتب بين فيهم دون كآية أنجب دون ولاية الله يوم ولاية رسول الله ولاية علي بن أبي طالب hawtondirde wilaya makko on e wilaya rasulillahi on ɗum noon holli taqaddumuhu ala sahaba holli dalil timmuɗo fi wonde himo hani ardade ɗum ɗon ko dalil timmuɗo ɗum noon ko qur'aniya bon aya mo wiɗon o min nani aya on joni noon ko holno aya on sertoto aleykum lafuso aya on ko lafuso jama wadde par ce que aya on ko wi إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فيرى وهو راكع نعم وهم راكعون لفظكم جماعة ينافي عليكم قلنا كلمة سلت عليكم الحمد لله أستاذ لا مشكلة القرآن الكريم نقول ترنوكي وين كتابتكم بوتو فاندا الله أدى يوتر جماعة سنداري جوني هنا القرآن قال دالي في سورة آل عمران سنامي فاي آية تنزل كفن جئتتي قال دالي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل دو كلمة مفرد على دو وكلمة جمع وادي جون يار تفسير القرآن يفهم القرآن هذا بفوق فتني ولد من آية كجيبي فهو صحابة يوتر نايم بن مسعود الأشجعي kono kongo jama'a Allah addi tay ko goto fanda dimudun ni Qur'an kadi ka Qur'an loddi jama'a tay ko goto fanda kala dalu no ما كان لكم أن تنظروا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا على سورة العذاب آية تقل جوتتي آية قال الذين هانا ناو كالورون نلادون ولا في رسول الله ما كبين باما كفوما جون تفسيرا كان يقولي وندما أو آية دوكوي تبحث بن عبيد الله جبي تبحث بن عبيد الله ko tendira o yuma Aisha ko sabu ci fagala yam sedan ko jobira be dande be tafsir al-sunnah al-jamaa bi ko tafsir bun Ubaydullah o wino kanko si tawi Allah wurni mo ha nelaɗon fe ini o jombay Aisha nelaɗon nano ɗum sakke nelaɗo ha Allah jippinoya ma kana lakum an tu'tu rasulallah hana na on lorrugol nelaɗon wala an tamki wala fi raso on kadi azwajo fonna makko min baadi abada oɗo aya ko jama o notti kono ko goto fanda ko fi on ɗum muftani jama gila ka aya innama waliyukumullah ko muftani jama ko fitindingo yimɓe ɓen kamɓe kadi yoɓe wa'u yoɓe ekkito waɗugol ko on ɗon waɗi ko ka moƴƴere oɗo aya arɗo holli tawi ko rentingol ko fii jama luttuɗo rento saɓe waɗi ko oɗo waɗi ko haray aya qur'ana ni heɗi ko hollitita tawa ko jama nodda kono goto fanda no heewi kammo sino yaajuno e nadda en ɗo ɓuuri ayaji sappo ka qur'ana woli fiiji fa ɗum ɗon haɗa telema ɗo oustage konngol ngol no wawi sellude koye hoore ali hoɗo ko ngol cippi dalil amen ɗimmo on wondema e lontal ngal imamu ali ko taqaddumu ala sahaba ardagol makko e hoore sahaba fof dalil mum no selli dalil amen ɗimmo e ɗum ko ka yawmul qadiri kala jippinno ya ayuha rasulu balligh ma undila ilayka min rabbika fa in lam tafal fama ballagta risalata allah daali ko nela yottin ko nelaɗa e mum kon yottin ko jippina e ma kon sa yottinali sa waɗali ɗum ara yottinani nelal ngal on kadi ko suratu maida woni oɗo aya ko deñande nelaɗon dari kawete hadiru kumba ɗon tawi witi ko hojjetul waɗa hiɓe yewno ha hadi sahabaɓe guruji temedere sappo ko jomiraɓe gande ɓe filli kon ko yata guruji temedere guruji sappo sahaba ino wonno nelal deñande ɓe ardi ha ɗon tawi ko ɗon ɓe waɗi waynodir nelaɗo maki ɓe daroɓe waynodira ɗon ɓe moɓɓineɓe gangunal ɓay allah jippine o aya nelaɗo ƴeeto gangunal o noddi taynali ɓe ƴeewi kamɓe ɗo gangunal nelaɗo maki alastu awla bil muminina min anfusihim galu bala nelaɗo filtilam tati ɓe nangi jungo taynali ngo ɓe toon ɓe maki man kuntu mawlahu fa hada aliyun mawlahu ɓe maki awa kala mo woni koho mum ali oɗo ko koho on tigi ɓe maki ɗum lam tati
e du yiɓe allahumma wali man wala allah yiɗi yiɗuɗo mo ardi num mana intuɗo ɓawa makko yiɗɗo yiɗi yiɗɗo mo wa aadi man adahu añu añuɗo mo wan surman nasarahu wallu walluɗo mo wako zulman haɗata hoyno hoynoɗo mo e joom ganda goto ko ahlu sunna wal jamaa ɓe namo ibnu hijri liskalani mo yettetimu nane ka deftere tende sawa ibnu mohriga o wi wondema hadise on kene sellu ala sikke e wono goɗɗo no wiye alallamatul amin ni deftere makko nete nde alkhadir ɓen sahabaɓe o wi sahabaɓe temdere sappo no filli o hadise taabina capanɗe jeerato e nayo no filli o hadise ulama ɓe temetato capanɗe jeegoo no filli o hadise araɓen fof ko seeɗaɓe ni woni goɗɗum go kadi konko ali sunna joni ka defte sunna sellude fi faala ɗaɓɓutoyde o hadise ndare sahihu termisi ko juju makko jowabo sengo 633 ko on ɗon hadise woni hadise guluji tatabo e temeɗɗe jeeɗɗaɓo e sappo e tatabo ka sahihu termisi ndaron ka musnad ahmad bun hambali ka juju makko nayabo sengo 17 si tawi muluji ɗen settani ndaron ka khatibul bagdadiyu ka tarihu bagdad e miɗo wawi addande on defte sunna wal jamaa defte ahlu sunna wal jamaa fillide o hadis ha heɓen defte noga e jeetati tawa ɗen ɗum fof kadi mi jonna on numéro ji ɗin kono fof mum ɗo ɓay jonde nden falama neɓude en wawata ɗum anat haray taqaddumu aliyun ala jamii sahaba ɗum noon ko waaji mum koko laaɓi puy sabu nden ñande wono khatibul bagdadi mo sifi ka tariga makko o wi nde ñande ɓaynelaɗo yewti ko ɗum man kuntu mawla fa aliyun mawla fa hada aliyun mawlahu ɓayɓe cippike saydna omar bne khattab radiallahu anu jippino ari salmini saydna aliya ɓe maati asbahata mawlaya wa mawla kulle mumini hande a wonti koho am e koho julɗo fuu wonko ni ñande allah jippini alyawma akmaltu lakum dinakum ɗi ndaare deftere ahlu sunna wal jamaa wiyetede tarihu bagdad lil khatib bagdadi ko juju makko jeettabo sengo temeɗɗi ɗe capanɗe jeenayyi ko abi hurayra filli hadis o oɗo dalilu sarihum لولاية علي وتقدمه وإمامته على غيره من الصحابة يا أستاذ الكريم. جون شيعة بين هي أي بين الصحابة بين فإن وندى وبما بيأتون لنا عندما كذي وبما بسيرتي كلا أدر النبي كم جون فلك جون دعاء ويده صحابة بيأتون لنا بعون الآن فإذا نسأل الله سلم الحمد لله. أستاذ منكم يا واتويده هاي شيعة وليدو كون هاي ملاك الشيعة haqiqaje kadi ɗum ngala e defte mana ulama oɓe si a tigi tigi ɓen ɓe wolata ɗum sina hunde wotere wigol sahaba ɓen yarto ndinno ɓawo nelaɗo si julɗo no wowla ɗum minen min wawide julɗo no wowla si hon ɗum ɓay meɗen felliti imamu boukhari ko julɗo min tañini boukhari ko julɗo boukhari noon yeeti ken sahaba ɓe yarto ndinno wurin o wi kanko wurin buye maɓɓe na tañide bukari ne yeti en mi sikkine ka ahlu sunna wal jamaa ɓuri bukari sellude ala sen ndaari ka ɓuranɗum kadi ɓurana kadi yetike en woodi no maɓɓe firtuɓe ko neɗɗo haldidenilaɗo ko ka joɓiraɗo daali wa ma muhammadum illa rasulum kadi halatti min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi shakirin allah wiyata e yo jakati muhammadu maayi ma so warama on firta yirtoɗon e babbe mon ka wonno ɗon allah woletanande o wonta fenande ɓuranare nden nausubillah suratu ali imran aya temedere capannayyi nayyi allah daani sahabaɓe ɓuy firtay jakatinelaɗo maayi yo jakato maayi ma warama ɓuy firtay ɗum ko ɓurana ni na haala sowde te ka sakko wonani ko siya tawi ko siya ɗinki aray ɗon wawi widigeta ko siya addi ɓurana par ce que ɓuranare nden wuuri si ɗum heƴƴi aɗen ka tawi boukhari wi en sahabaɓe ɓuy murtuno wuri woɓɓe ɓen hay nata yiite ko filli hadis on adde ɗon boukhari juju jeɗɗaɓon ndaaru juju jeɗɗaɓon awa taddon ɗon taɓɓutu ɗon ka sengo 208 ka kitabu rigal i babum fil hawti awa awa usatino hadis on ka boukhari an abi hurayra annahu kana yuhaddisu anna rasulallah sallallahu alayhi wa alihi qala yaridu alayya yawma alqiyama rahatun min ashabi fayujlawna an ilhawdi فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهري سيد بخاري في اللي وندما نرى ماكي أدور في اللي على كم ñande yowmal qiyama e dentale mo gono sahabaɓe ɓen aroyeyi tawgol lan ka weedu kono ɓe duñe ɓe fottine weendu o ƴewnani hawti ɓe duñe ɓe fottine ɗinde weendu minna ya rabbi asihabi allah o sahabaɓe am ɓen ni o jaabo e ɗengal malayika innaka la ilma laka bima ahdathu badaka an anda ko ɗumɓe fuɗɗitino ɓawo ma
innahum irtaddu yahton inno ala adibari mo gahari bukari filli juju jeeta mo sengo temeji de getati ka kitabu rigadu fara toyde ka babu fil hawdi bukari no filli o hadith no keli buri sahababe filli be ko aba waili an abdullah e anas ibn maliki e sahadu ibn sa'ad tabi hurayra e ko wona be do wano woni non ka sahabaji teddudo tum fil no irriti wonda ma yi guya mabbe murtuno bañala fitti on wi al bara'u bil ajibi bukari fil lani en kadi ko filli hadith on ko ala ibn musayyib an abihi o wi laqitu al bara' ibn azib radiyallahu anhu فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه واله وبايعته تحت الشجره فقال يا ابن اخي لانك لا تدري ما احدثنا بعده فودو فك براء بن عازب قولي ان مالي او ندي ان لادو اولا نمو باي او نين كالي لكال باي اتول هدبيو اولا نمو باي او كالي لكال ويني بتسيبا ان اندا كو نمو فوتينو كاري باو نلادو إنك لا تدري ما أحدثنا بعده to kadi mon fala da to darul bukhari ta juju nyobo sengo capande jego ka babu khatibatul hudaybiyya hara ido wala ko ngudi shi ani to ko ulama be ahlu sunna fi siyahin ko be do mi sahaba bul murkuno fi hadisi de bukhari jokkindir do mo jokkindir ni haiti mi hadisi jum hano ko bo wi nila do mati mi yaalu da be mabbe sina sedade ko bukhari won ko filli en daral ka muslim ka di sella to yeedo to yitu na ko ngudi shi ani hara ustaz do wona yen ta kontor hadum den si testament den wuli sellu den de holo den selli wi den kana dala mun den nunde alla dali la yadriman quli ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina lillah wala min dani bi allah shuhada bil qisti shaytan den gonga wala yajrimannakum sanan go min allah ta'ala aidilu huwa adrabu litaqwa wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun o ayado ko sura ma dawni ka ay jetati haray to ɗum ɗo ino yewtirani ka defte ahlu sunna wal jamaa ka sayiwuji maɓɓe kadi haray si tawi goɗɗo wi sahaba murti ko ahlu sunna atti wowlude ko boukhari imamu boukhari noon woni hoore nden alhamdulillah oustad ahmad haray menen kadi meɗen mari landawol ngol men landoto jiɓugol men ngol men ronku faamude ore binde mum min ɗaɓɓiti e deftere ko men faami ko min ronku heɓude tigi bon réponse haray noon hannde ɓa allah waɗi ulama uɓe ahlu sunna wal jamaa ɓuyno ɗo men lando on yewtiri yiɗi yewtiri ɗi hooreji ahlu sunna jamaa yewta men dara son wawa men laɓɓinande onon kadi nam haɗa wawi landade lando on ngol ko fi honɗum ahlu sunna wal jamaa hiɓe hiɓe heefirɗi nasiya ɓen nasiya ɓen ko heeferaɓe hiɓe ɓurna alyahudu e annasara ɓen ɓe andanda hoorema gomɗinali nelaɗo on mouhammadou sallllahu alayhi wa alihi ɓe gomɗinali mouhammadou ɓe irritaki annabako mouhammadou ngun ɓe gomɗinali ɓuranare jippinde mouhammadou nden ɓe jaɓali dinorogol diina sariyaji ɓuranare nden ɓe jaɓali ƴettugol diina islam kam waɗa diina maɓɓe ɓen ɓe allah daali e fimum qur'ana jomiraɗo daali wa qalat il yahudu usairu ibnallah usairu ibnullahi wa qalat in nasara yani almasihu ibnullahi dhalika qawluhum bi afwahihim al aya suratu tawba aya capantati allah daali wo alyahudu no wi usairu ko ɓiɗɗo allah annasara wi almasihu isa bne mariama ko ɓiɗɗo allah allah daali ɗum ɗo ko haalaji maɓɓe iɓe itti e kundule maɓɓe no surat tawba yilti hakken ko kaɗɗin haalaji ɓe wi wondema allah no waɗi ɓe ɗon no hulɓini allah daali wa qalu takaza arrahmanu waladan laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا alla daali ɓe wiwo allah no mari ɓiɗɗo kañum alyahude annasara allah daali ɓe addi hunde hulɓininde kammuli ɗin hino eɓɓi seekade leydi ndin kan ne eɓɓi seekade pelle ɗen hino eɓɓi irtade munco sabu ko ɓe allah no mari ɓiɗɗo kon ko honɗum woni dalil ahlu sunna wal jamaa wiwde ɓe wawɓe ni ɓe tawata konngudi ɗi ɓe wolta ɗin allah no mari ɓiɗɗo ɗin eɓɓi irtude pelle ɗin eɓɓi seekude kammu ɗin eɓɓi seekude leyɗe tawa ko ɓen ɗon ɓuri moƴƴude e faamu ahlu sunna wal jamaa ɓen ɗon no ɓuri moƴƴude si'a julɓe ɓenanda hoorema yashhaduna an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallllahu alayhi wa alihi wa yuminuna bi risalati muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa yuminuna bil qur'ani al karim wa yadinuna bi din al islamiyyi wa yaltazimuna bi jami'i shara'ihi wa yusalluna wa yasumuna ramadan al mubarak wa yaqra'una al qur'an wa yahujjuna baytullahi al haram
haray ko woni dari mabbe be hefatabe wawbe da ni be Allah daani ko woli ko gebbi irtude pelle e bi sekude kamuli e bi sekude leyde ko honno ahlu sunna fotti en no moƴƴi no moƴƴi no weli famude no duwa jokkondirede ɓuri shi'a gomɗinɓe Allah e nelaɗo gomɗini qur'ana gomɗini dina islamu juulay janggay hooray janggay qur'ana hajjoye ko honno ɓeeɗa ɓurde ɓe moƴƴu dara meɗen humpa ɗum ɓay ɗum men yiɗi e yewtire jaaɗo sunna boy haray kono ɓaynama ko nelaɗo min yii ko aqwaliji ulamawuji maɓɓe tum min yaalima ko nelaɗo ko ɗum haɗi ɓuramen mafinde min yaalima ko nelaɗo ko ulamawɓe maɓɓe joni noon siɗo mbaddani ɗon kadi ko famɗon e nder ɗum ko honno al yahudu ɓurni ɓeeɗo moƴƴude haray meɗen humpa inchallah jabawngol ɗum ɗon haray ɓe irraki lomtongal sayna Boubacar sayna Ousmane sayna Oumar haray ko sabu ɗum ɗon ɓoyni ni heɓe ɗo ɓuri al yahudu an nasara sabu ulama ahlu sunna ko ɓe fotti kala mo irraki lomtongal ɓeɗo tato haray ko kefero alhamdulillah joni question mon ɓe taɗo ngo angal ɗiɗi tagol lontal Seydina Aboubacry lontal Seydina Omar lontal Seydina Ousmane ko ɗum woni kefeero joni minen min ɗaɓɓitika defte ahlu sunna wal jamaa hoɗorade min tawi ko nelaɗo maaki hakkunde me en e keferan kaaku ko accugol julde nelaɗo maaki baynawo bañal kufri tarku salate nelaɗo maaki an toon baynawo baynal kufri adamu itirafi bi khilafati Aboubacry Omar Ousmane kadi komin darta defte ahlu sunna wal jamaa nelaɗo maaki mi yaɓirama yomi haɓu yimɓe ɓen haaɓe seydito an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulillah nelaɗo ma ka to mi yaɓirama yomi haɓu yimɓe ɓen haaɓe guiɗito Aboubacry Omar Ousmane joni si tawi ono kadi yii toon ka nelaɗo maki mi haɓu yimɓe ɓen haaɓe guiɗito ɓen tato sibo wona julɓe hatta ɓangina noon men so tawi ɗum ɗo ka defte mon toon non mais mi yiya ɗum toon kono ɓeɗo janga finna janga haray wonde nawa julɗo haray ko kefeero alhamdulillah joni noon so jomiraɓe gande ɓen fotti ko nelaɗo on kañum ƴettali kono fotti ɗon ko haray no wawi wonde gonga jama ɓayrede ɗen heeɗi nelaɗo ma kani mo ɓirtaki ɗon tato kefeero nelaɗo ko maaki baynawo baña kufri ko a salat tarku salat ko accugo julde nden joni noon si tawi ulama o en fotti ɗum da nelaɗo tawaka haray ɗon ulama o ɓe fottuɓe ɗum haray ɗen faala famude ko homɓe woni ɓen kadi si tawi ɓen no wooda ɗaɓɓiten defte ɓaɗɗe defte ɗen ka windi ɗon tigi 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 nelaɗo maaki man lam yatarifu bi khilafati Aboubacry Omar fo huwa kafir aywa ma ɗum yaɓiran haɓugo yimɓe ɓen hatta yashhadu anna Aboubacry yani khalifatu rasulillahi wa hatta yashhadu anna Umar khalifatu rasulillahi wa hatta yashhadu anna Ousmane khalifatu rasulillahi in kana mawjudun fi kutubi shi'a aray nuridu an nara dhalika ya ustad al kabir non joni gati on programme ɗo feƴen ɗum noon mi woni komin lamdoto on aguiɗa e mono kamɓe siya wonde ɓe rendinay waɓatuji ko dagal dartus donc so woni ko wawata jaabade men ɗum alhamdulillah joni naati ko aguiɗa e ndenta kay haala men da kono il faut ɓeytoɗen seeɗa nde yewternade wonde ma alyahudu an nasara no moƴƴi ɓuri siya menen min wiƴi ɗum noon ko fenade ɗo en feƴƴi ɗon taw si hon to ko ɓuranare Allah nde noon min tippini si hon ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala simo fottini konngol yahudu an nasara e annabaɓe makko ɓe o jaɓali badow o daali hon to o wii ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa musliman surat al imran ay 17 joni noon o jaɓani bakkude yahudiyankoyagal e nasarayankoyagal e hoore annabaɓe makko ɓen kono o jaɓi ƴettude konngol siya o fawa e hoore annabaɓe makko ɓen donc ɗum ɗo holli wigol siya al yahudu ko hunde konngol ngo andaɓawre ma ngol malayika windanta neɗɗo o tawata ko bakkatu heɓote yawmal qiyama fi neɗɗo no mette yaɓu gonga hay sa jawtata lawol makko kono taw wondu haalaji gono toon joni Allah dalino kogo wa inna min shi'atihi la ibrahima taske o inni nder qur'ana wa inna min yahudiyatihi la ibrahima ma wa inna min nasraniyatihi la ibrahima أو كان النبي موسى هذا من يهوديه وهذا من أدوه أو من هذا من نصرانيه لا أو هذا من شيعته وهذا من أدوه هذا يقول كم قولون إن شاء الله تعالى يوتوبة يوتا إلى يوتا كون باي إذا عندي كلا كون قول قول كمين دتنقول يوم القيامة أنت كل أنت تقول جماعة حركون داول تكون إذا ما تقول قمو ونا كون تركون إذا نقول داول إن شاء الله تعالى ti la ustaz hare de ngat de landal mongol hare jama'u be acca ke jonne den dudi kono e be den won yoni landal mo wi don shi'a no heewi ko juura tafana wa ta'ala sara ma juula futuro wata geji hara dalil alla dum don tawaka e ko jumhuri o fotti kon alhamdulillah don kadi men imam amen fi dum don ko bukhari e muslim woni imam amen fi dum don ara si tawi fenade no yum ara ida wa ko tande bukhari muslim wonade sahih sendadi kam sahih muslim ko yudu makko dida bo sengo tamdere jappande joyi didi e sengo tamdere jappande joyi tati e sengo tamdere jappande joyi go ka babul jamu bayna salatayn fil hadar on tawai
ibn abbas radiyallahu anhu fil do wonde ma o yiide la don qala wi ra'aytu rasulullah yiide la sallallahu alaihi wa sallam jama'a bayna al-zuhri wal asri wal maghribi wal isha'i aw ndi fanalan tara fay futuro ari haw ndi futuro e geje fi ghayri khawfin wala safarin na kulol na yaadu ibn abbas bay landama ko firnde la do wadanta dum ibn abbas wi arada an la yukhrij ahadan min ummatihi nala ko fala ko taw bittinan hay goto mo makko de mo golle ray si tawi itawari dum ala problème sendari ko bukhari ga jibi go sango tabde japalle nay ka kitabu salati ga babu waqtul maghribi te ko wona dum do e defte ahlus sunna wal jamaa irride dum den joni sayu bukhari no dino filli ka jibi go sango tabde japalle nay ka babu waqtul maghribi sayu muslim no filli ka babu jambul bayna salataini sayu tirmidhi no filli ka jibi go sango temete japalle jojo ka babu jambu bayna salataini sunan abi dawud no filli ka jibi dida ko sango jeego ka kitabu salati sunan an-nasa'i no filli kadudi goabo sengo temedde nay capande jeenay go ka kitab mo wagi to salat ustad haray tay ko bidia haray ko menen e be do wonti de der on bidia don bukhari muslim abu dawud tirmidhi e nasa'i inci asihaw inda al-sunna wal jamaa jonno ci akayda no be yobe hayre kado su jawdo aske do ada su jude ko wata bi ma galedi ko do su jenno ko no ngi kadi alhamdulillah ma ki ara iso jusi ya ben yobo kaaji so jia musa dom men yeddaali on ha ko non wona kaaji me yobo to don wasi ko yeddi ton ko kaaji ma wana so hani to tiki ko kaaji ara wona kaaji ko leydi laabudi boy to sujjita e hoore mum hibe tippi yani asujudu ala turba ndin leydi don be nani turbatul husaini buyi sikki ko leydi gaburo wona yaso yede tame ko dirida turbatul husaini ko sabna ko sayyidna al-Husaini al-Imam al-Husaini alayhi salam urno wadde on fatwa fi sujjugol e leydi laaɓuɗi ewitugol sujjugo ga sujjataake wona wiide ko leydi gabru makko wona asoyede moƴƴine sika ko yimɓe sabotere ɓe innata ko leydi gabru Husayn noon no ko woni ko Imam Husayn woni ko wanno on fatwa ɗon fi leydi laaɓuɗi koy waɗa kaare mum hawru kum kayata wona bra sa hewti ka tawata sa nokkure nden ka sikkiti fi sujjugol e mayre sinde laaɓani sujuude sinde laaɓa sujja e worde leydi laaɓuɗi ɗon cippugol e ko Bukhari filli kadi ka jujugo abo sango capanɗe jeetati goo kanelaɗo maaki ju'ilat lana al ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran Bukhari no filli ɗum Muslimu no filli ɗum kadi jujugo makko jiɗa ko sengo capanɗe jeego e nayyi ju'ilat turbatuha on ɗon ko turbatu ko leydi laaɓuɗi foye moƴƴina kun ko waywa kaalin ɗon ko sujje fii sa hewti e nokkure ɓay kamɓe o tappi mo keɓe ɗo sujjata e mum si tan noon no woduno ɗum kadi ñabbe en dalil ko no attaɓe sujja e mum ɓe jaɓata sujjude e ko ɓornete e ko ñaamete koɓe sujjata koka leydi wono anasi fillode noon ka sahihu Bukhari joni se ndaari imamu Nasa'i no filli ka sahihu makko seede hay nelaɗo ene sahaba en suɓayno ka sujja ɓe yettayno goɗɗum ɓe sujja e hoore mum fiita ɓe sujju ka sujjatake imamu Nasa'i no filli ka sahihu makko ka juju makko ɗiɗaɓo sengo temeɗɗi e nayyi ka babu tabridul hasani sujudi sahaba yoteɗo Jabir ibn Abdullah o wi kamɓe nelaɗo ɓe senoduno voyage ɓe juulidi fana kanko Jabir ibn Abdullah o nokki nokkande koccu ka jungo makko tawi koccudi no wuli ka jungo ka juuɗe makko ɗon ɗiɗo yilɗiri koccurde ni fiino ɗi ɓurnira heɓa noon sujjina e hoore mayri ay hay kaɓe woni ɗon heɗenamo sujjugol e nden nokkura ɗon o oblige ɓurtinde koccurde ka jungo makko o sujje fi o sujje e hoore ndin ɗon donc so sahaba ɓe wakkilike ɓurtingol koccure wonde juuɗe mum fiɓe sujje mayri fiitaɓe sujju ka sujjetake kada e siya no mari gowno yoɓade leydi laaɓu ndi kaɓe sujja fiitaɓe sujju ka sujjetake Anas bun Malik no sifi wondema nelaɗo ko sujjeno ko wiyete kon hasir on tuma ko moƴƴira kum feɗiji tamaro ma ɗum ko wiyete humra ma ɗum ta hoore leydi ɗum noon ko sahihu Bukhari tigi filli sahihu Bukhari ino filliɗi yumma Aisha tigi ino seediti nden yewtere o wi nelaɗo mi hewno yiɗugo sujjugol e leydi ndin ɗum no ka musnadu Ahmad bun Hanbali haray telemma fi ɗum ɗon sojjugol e ɗum ɗon ko leydi laaɓundi waɗa sahaba e fottere nelaɗo ko hewno sujjude koye leydi ndin ma ɗum e kunga tum tata ko safe koko woni ka ko leydi ndin ma o yiwi e leydi ndin kono hara wona
e ko ñaamete ma ko ɓornete ko noon wono peliji ɗin ɗa te liri noon kadi woɓɓe nama joni tamaro ko ñamete kono peliji ɗi ñamatake ko tamaro ñamete ɗen so ɗi ɓamɗi sujjata e hoore majje sujjata e hoore sina leydi ndin ma ko woni ka hoore leydi ko laaɓi ko ɗum addata mi jogo on noon mbiƴima joni noon saha bayi yi ko ɓeɗɗo ko mbi yettude mono faala ndaron ka suna num nasayi ko wawa famude ɗon si tawi dalil on ina kelɗi inchallahu taala usa joni noon siya ɓen kayen iɓe jagini ko allah ne lawɗon harmini ko won ɗum wadde wayte ngam mutta ittere contrat est ce que ɗum julɗo no jaginde ɗum ko allah ne laɗo harmini on landike men ɓe landike on jaaɓe inchallahu taala aɗa landike fi nikahu mutta a ɓurgal wonde ko ndum woni weɗuru njandu ndu wahabiya luuɓorta siha ɓenna ko jinoɓe nala allah ne aɗo harmini alhamdulillah ustad ɗon kadi en ɗaɓɓete dalil ka defte mum wono ahlu sunna wal jamaa toujours ko toon ɗaɓɓeteten dalilji men ni inchallah haray ka dewgal moto aɗon e jomiraɓe gande ɓen fottuno fi maggal sunna tan wa shi'a tan wondema ngal ɗon sar'inama allah tigi sar'inigal e aya goto wonɗo ka suratu nisa'i aya 29 allah daari fama stamta'atum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan min allah aya allah daadi ɓen ko ɗaɓɓitiɗon e maɓɓe o jonneɓe teŋeli maɓɓe ɗi mana ujurahum ko hande jondeɓe ko jonneɓe ɗum ko farisla allah sar'iningal dewgal julɓe ɓe golliringal nelaɗo ngal gollirama fewdo nelaɗo ha nelaɗo on feƴƴi haray wiwde ko nelaɗo harminingal ko ɗon woni wonɓe ɓen ka lawol ahadul bayti ɓe jaɓani wondema ko nelaɗo harminingal amma wigol ngal harmi ɓe yedda ɗum kono noon wiide ko nelaɗon harmini haray ɓe jaɓali ɗum ɗo ɗum noon yimɓe mari dalil kadi ko deftaano sunna wal jamaa dalil maɓɓe on ko nelaɗo ngal gollirama fewno nelaɗo ha nelaɗo feƴƴi fewno jamanu saydna aboubacry ngal gollirama ha saydna aboubacry feƴƴi ngal gollirama e jamanu saydna oumaru ha e laawol saydna oumaru harminingal dalil mum no woodi ko saydna oumar tigi tigi makani hoore mum kanko saydna omar o maati o ƴawi kangunal o maati mutu atani kanata على أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأحرمهما وأواجب عليهما متعة الحج ومتعة النساء ومن متعة جديد نورد كون نلادو ومن تيجي هدي ومن تيجي هرمني دي من لتاي كدي كلا وقت دي ونكون متعة حج ومتعة النساء إمام فخر الدين الرازي كتفسير ماكو كما ويمتد قاية المتعة هكذا إمام الرازي ودلنا لوي si tawi ɗum ko noon woni ɗo saydna omar tigi yewtiri noon haray harma par ce que oumar wawata harminde ko allah nelaɗo dagini so ndaari tafsir ji ahlu sunna goo kadi harana ɗin noon kadi yewti bon so yettitike ka defte maɓɓe sellude ndaaren taw ka nasa'i ka sahihum nasa'i ma sunanum nasa'i sahabajo wiyetede ibn abbas on hemo filli wondema saydna omar maati o wi wallahi inni la anhaakum anil mutaati وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله والله من يحد عنده متوى إنه كدفتر الله نرى الله نقول لي سنداري كسنن النساء يجدوا جواب وسنك تيمدري تفاد جوي جيناي وياي حديثهم سنو فجي ستاونو كغونغا كون baɓayɗelaɗo feƴƴi sa baɓe gollirno haray boukhari no sifani en ɗum ko laaɓi puy sahih boukhari sahul kotu baɗa kitab baɗa al qouran e indaɗo sunna al jamaa sahabaji wiyeteɗo imrana bun husayn o wi نزلت آية الموتى في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر كان عمران بن حسين وي و موتو اجي بي ka deftere Allah men golliri dum men nelaado ko ana rali utri bawo harmini muto nelaado hadani fi muto haala an feddini gorko go wodo e fere mum ko woni ko yidi o ko dum non ko umar ko bukhari jido ndio bon sengo temdere jappande joyi je safi ka kitabu tafsir ka babu qawli ta'ala wa anfiqu fi sabilillah ndaro yedo se yirte ke don aron ka sayu muslimu jabir filli ومن كنا نستمتع من وون من ودا متوى على أحد رسول الله من ودا من يفهم نلادو وأبي بكر يفهم أحد أبو بكر حتى نهى عن عمر ها عمر في ودي أحد
haray ka juju makko nayi ko kanko Bukhari sendo tendere capantati go ka kitabun nikah so ndari don ye joni jabir sifike do wadi mutu ton nela do feji wadi mutu ton da bakki feji wadi ha ton do maruma harmini ko no yite de ko nela do harmini sai no marti ci diri ci harmini ko sai no mar o jabani bakku